was good evening, everybody. It was very difficult to beat one team like Lietuvos Rytas 2 times during the 5 days. Labai sunku įveikti tokią komandą kaip Lietuvos Rytas 2 kartus per 5 dienas. Yes, we know before the game the Lietuvos, it's a very good team. It's with good players, with good coaches. But we play bad against post-up position, but not only against 45, against 3, against 2, against 1, we play very bad and post-up. Mes labai prastai rungtyniavome prieš centruojantį žaidėją, ar 4 numerį, ar 5. Tiesiog mums nesisekė šiandien žaisti. If you play bad defense inside from 1-2 meters, the basket is very difficult to beat any team. Ir labai sunku ką nors nugalėti, jeigu prastai giniesi, kai varžovas yra krepšį per metrą ir 2. After that we play defense full court pressing. Was very interesting game. One break very important made Rašič with 3-point shots. Mes spaudėme varžovus po visą aikštelę mėginome, tačiau tokį atotrūkį padarė Rašičius pataikymas tritaškių. We have a very important game. Tuesday was very difficult to make good concentration, yes, because everybody knows for us will be the most important game this season. Until now. Mes žaidėme labai svarbias rungtynes antradienį, tai mums buvo svarbiausia ir dabar buvo tiesiog sunku sutelkti savo dėmesį šitą. Congratulations Lietuvos, Lithuanian fans. Sveikinimai Lietuvos Rytui ir Lietuvos krepšinio gerbėjams.